Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga baturuka mu bihugu birindwi bikize ku isi bahuriye mu Budage n'abagenzi babo bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano mu karere ka Sahel mu ihembe rya Afurika, ibiribwa n'ibijyanye n'ikirere. Minisitiri w'intebe wa Tanzania yatangaje ko inkongi y'umuriro wari umaze ibyumweru bibiri wibasiye umusozi wa Kilimanjaro usurwa cyane n'abakerarugendo umaze guhoshwa bikomeye. Kongo nicyo gihugu gicukurwamo amabuye menshi akorwamo amabateri n'ibikoreshwa mu modoka zikoresha umuriro na telefone zigendanwa. Abakozi bacukura amabuye bagera ku 200 ariko bakora mu buryo butemewe n'amategeko, bivugwa ko bitanga isura mbi ku bigo bibishinzwe. Ejo kuwa kane umwami w'Ubwongereza Charles III yagiye mu imurikagurisha nyafurika ryabereye mu mujyi wa Londres, rifatwa nkaho ari ryo ryagutse cyane kurusha ayandi yose yo muri Afurika yahabaye. Minisitiri w'ubukerarugendo wa Kenya Penny Namalonza yavuze ko amapfa amaze guhitana inzovu 205 n'izindi nyamaswa hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa 10. Ubukana bw'amapfa nk'aya bwaherukaga mu myaka 40 ishize.